Hai menazek lum I awang riamena na mai kna ke Zeme dai ting kom chang na jang khai Zeme dai ntak mai gi ge de rein sa Paulia gai radali India ram ge to hi hulang zana dilang ba Bharat Ratna India highest civilian honor atohi BJP ge bamching sangdi bepe veteran Bharatiya Janata Party leader Lal Krishna Advani jango guleize India ram go prime minister Narendra Modi na rangba gai dele zai pe pere gidu India ram go prime minister Narendra Modi na racha gai samdo pe changai dele North East State Manipur ge kilometer ringeu zemingeu ziribam banai kong sangka ge gari tibe passenger train wangdai rabek na ke huzis na mai design te chu dai gudle zakachu dle zai ziribam banai kong sangka kilometer ringeu zemingeu ge gari tibe passenger train za kakle be pet blam gine te tibeting kom changna jang kai je chum ka pe ke haji madai mai ge te saudi le zakachu le zai chpau kha ge gari tibe te daudi mei te dolang mei ka che blam ge za dedicated railway team za Chief Commissioner of Railway Safety CCRS go Janat Kumar nangolu ze tatibek na kyuzik na mai ge pi tui gai dele zakachu dele The Indian cinema ga ngau zebam pui actor model Ponam Pandey tatibek na kyuzik na mai ge chai dele ze rang ba gai be zepling mak le zakachu dele kagna actor model Ponam Pandey ne gadai re ze tun chono gai ze zemanam ram za tu kleu gai le za chule kagna actor model Ponam Pandey ne pa cervical cancer ne chai dele ka chu ze rang ba gai ze gadai re ge tun chono gai be za ai po cervical cancer ra re ze ting ra ze na HPV vaccine ngim za ting ra hangena le zebgo social media ga rang ba gai ka kadai dele kagana ai gadai re ge pana pa chai dele ze pling mak bgene rang ba gai ze gadai re tun chono gai be bizigene celebrities penuji tet ka sangmra me zana pchu kan chame bgo fans zana zemna gi ki mene penui imak dele mi hang sa mene pchu nim ra hangge arrest ra hangge ki ze dimante zana zemna gi ki mene penui lung mak basam ra me Ponam Pandey actor zana model pere ge za sa changai dele Za Indiaram Uttar Pradesh State Jaunpur district achebam madopati kloge patingkti mene anui sa sezebam dele IAS zana IPS officer ki intewnize factory gum zala le kachebze kagane madopati kloge IAS zana IPS officer me mina hangdai ki lami kachebze zana ndaite bebzigene Indiaram ge madopati kloge ne IAS zana IPS officer ki langme zana ndaite bebzigene factory gum laleze sasong zebame kacheblam ge anui chigai kele za Uttar Pradesh State Jaunpur district kachebam madopati kloge ne Indiaram luige IAS zana IPS officer me kilang le zakachule zai madopati kloge klak riak Reaksna zemingula mui zai chepo roge ze IAS nai IPS officer me mina hang hadai jes na me lamui le zakachudle zane madopati kloge civil servant ta te me mina lana hangring yuziket me lamui le zakachudle zane sa se zebam bigeze India ram luige mina gi ki mene madopati klo me dagene UPSC go exam kaira hange inspire luze ka halile ka chebeze du sa se dele zane history ge chepo close sa song zebam be India ram ge independent ngalo bchang ting koming ye loi gai da de getting kom chang ke je high school je ring ye na kum ge madopati klog na Dr. Indu Prakash UPSC go exam kai je pakna be reng na exam loi pe je Indian Foreign Service tabam ngau je France gdei je na gdei countries bam ka cham ge ambassador tabam ge ngo je bam le je ka chudle za Dr. Indu Prakash ki bo mero ge na du mina hang madai pe si me boss du administrative service tabam ge ro gai de le je ka chule zana ngai dai lak Vinay Kumar Singh ne du tingkum changke je high school je ringeu je mingeu kumge UPSC go exam kai je kreuze chum rengne exam je kampeze Bihar go chief secretary tabam pung je bam lei je kachule jane 17 sal sing pasi me mina hang ke ne du IAS officer tingkum changke je high school je reksruk je madai kumge kampeze Tamil Nadu state go chief secretary tabam pung je bam lei je kachule jane Ajay Singh ne du civil service tabam ge tingkum changke je high school je reksruk je de set komge rogai jane chepo komge Sasikan Singh ka chebe peuzedu IAS officer kampele je ka chudle jane history tati bige sa se bam bige je chuna India ramge UPSC go exam kampelu je IAS jane IPS officer minagi ki je bam je Uttar Pradesh Jaunpur district madopati klogene jane Dr. Indu Prakash ki bo medagane inspiration lu je
hali lei ka chebe zedu sa sevdeli Zaina India ramge hanai kum tingkum changna jang kaizem dai kumge tet hang dara hang charang kang rahai wong bige India ramgo Ministry of Road Transport and Highway MORTH menesa za India ramge garim puiki gdibe highway hanai kum tingkum changna jang kaizem dai kumge plane kilometer chang kreuze ka chumje haitti se za kreuze ka chum telegu lei za ka chidlei zaite tibeting kum changna jang kaize ka chum kram keugen dui keu lungge te tibeting kum changna jang kaize na kum suna garim puiki za MORTH mena teleung ki gailei zakachulei tati beting kum changna jang kai jak chum kum ge plana kilometer chang sruk je haina je kreuses na teleugai je na tati beting kum changna jang kai jak na kum ge kilometer changming je haisna je raksna je madai teleugai delei zakachudlei Zanenji kumge Maharashtra Ulhasnagar kachebe bamge Sif Sena leader Mahesh Gaikwad kachebe peuze gimina kapchani blamgene BJP MLA Ganpat Gaikwad janjnai kamaige police mene nimdele zakachedele Zane South Asian Sepak Takraw Championship hanai kum tingkum changna jang kaizem medai Nepal kadei Kathmandu ge kan thabige Indian women team medu gold medals kana duidele zakachedele Zane Indian women team smroge Sepak Takraw Championship ntarahang Nagaland ge nadu Sepak Takraw players mina hang medai me te jakan takaudele Zane North State Manipur ge Hazet Kanaka ge kaklebe peblam ge India ramgu Union Home Minister Amit Shah nen znai kamai ge saje India ramgu government mene Manipur ge chuna kaklebe pebge Zemena me kan chabge tatkeu rahange pezeupi gulei zakachudlei Zane India ramgu Union Home Minister Amit Shah je Manipur gu Chief Minister N Biren Singh nen znai kamai ge National Capital Delhi ge ne ngau hdaw jang wo kampaudlei zakachulei Zaine loket gene wangchangbe Punjab State go Governor tabam pungje bambepe Banwarilal Purohit patabam gene saulu zetetlei ze achulei Zai Banwarilal Purohit ne bugu resignation ge rogai bize panem Punjab State go Governor tabam pung gene saulu zetet bada gene dolak by personal reason lei ze kachudlei Zaine Banwarilal Purohit ne Punjab State go Governor tabam pung bugine Saulu zetet rahang resignation pe changai bize India ramgu Union Home Minister Amit Shah je New Delhi gine ngau dawlu bchang chepau chai mai gelei Zane Pakistan kadege wangdai rabe kana keuzi decide mai de zane general election bam zigine Zane Pakistan kadege election tinga kaklebe kakbok prame pechi kak sang zigine Pakistan US embassy mene American citizen mramze Pakistan kadege tebeitu kan rui bige man ting rahang rang togai de lei zakachulei Zane Jordan kadege US spy me bam station ge Iran mene limrobe drone te luze strike be blam gine US mene strike te kakdai gulei achebe bzigine Iranian kadego President Ibrahim Raisi ne saje reyam pungchu magulei zakachedlei pnuya ai gene na mic na ke zim dai tingkum changna jang khaije medai takmai higi gdei rein sa po bza loi gai delei pigai zain kingai ni melei ne je to delei